Ассаляму алейкум, сайғылы ветандашлар. Тек арзум ватан программамызға hoş geldiniz. Vakit şerifleriniz mübarek olsun. Sevgili dostlar, vakit şerifleriniz hayırlı olsun. Selamun aleyküm. Muhterem dostlar, bugünkü programımızın misafirini size tanış edeceğim. Bahçesaray Avdet Halk Oyunları takımının bedi rehberi, balet meistri, Milli Hareket, Cemiyet ve Siyaset İşleri faal iştirakçısı Ava Hanım Azamatova Seyit Ömer kızı. Hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Merhabanız saygılı vatandaşlar. Çok sağ olunuz. Bütün vatandaşlar adına, özümüzün adına size hoş geldiniz deyik ve Ava Hanım sizi burada görmekten gayet memnunuz. Ava Azamatova Bahçesaray Şehir Eyalesi'nin Munisipal Kuruluş Cemaat Şurası'nın azası, Kırım Cumhuriyeti başının kengeşçisi, Avdet Halk Kırım Tatar Ansamblinin temel koyucusu ve bedi rehberidir. Bundan gayrı Kırım Tatar Milli Hareketi'nin faal iştirakçısı. Kahramanımız Avdet Ansamblini meydanға getirerek, endi 30 yıldan çok halkımızın milli oyunları ile kuvandıra. Ansambl bir sıra halkara ve Cumhuriyet yarışlarının galibi ola. Bundan gayrı Ava Azamatova birkaç vatanperver kıska hikayelerinin müellifidir. Серая безликая бездна, обнаженная душа ласточки, ya da Песня о зеленом полуострове denilgen eserlerinin her satırında halk için kaygı ve ona sonsuz sevgi duyula. Kahramanımız ecnebi topraklarda doğsa da vatanına kayıttı ve onun yüreğinde güzelden güzel Bahçesaray'da yerleşti. Şu kadimi şehirge sevda oldu ve ecdatlarının ruhu ile ilhamlanıp halkımızın inkişafına, onun tarihi, medeniyeti, urf adetlerini saklaması için бар күчүнү бере. Ava Hanım, sizinle biz ve bizim teleseyircilerden de yakın tanış olmak isteyik. Özünüzün tarifleriniz, ailenizni, balalığınızı aytınız bizge. Ve ana baba asıl Kırım'ın niyerinden niyere göçtüler sürgün vakti. Men anam Temel Bahçesaraylı. Babam Temel Korbekülü Aluşta rayonunda. Evelden, surgundan evvel. Men doğdum Begavat'ta. Bütün Kırım'ın ya da millet sevgisin, millet duygusun babamdan öğrendim. Babam gösterdi bana. 10 yaşında olganda 1967 senesi указ çıkan edi. Татары, ранее проживавшие в Крыму, имеют право, ошибочно были высланы, и распространилось на всех, и, в общем, было разрешено выезжать. Уақытта Беговатта біздің 67 senesinden көчкен инсанларға, хоранталарға қарылғач дейділер. Біздерін чалғы тақымнен поезға отыртып озғарайды біз. Сіз оле, бекім ешкендірсіз, Беговатта оле авет бар еді. Ана біз да бірінші қарылғачлар кібік geçtik mında Kırım'a. Karılgaç ve oradan öyle yolladıklarını ilk defa işittim. Gerçekten. Öyle mi? Evet. Ana görüyorsun. Evet görüyorsun. İşte bizim programımız buna kısmet ete. Yanı şeyler. Herkesin öz hayatı var. Hayat sayfası var işte. Sizin hayat sayfanızda bize bunu öğretti. Buyurunuz. 10 yaşında olganda bizler geçtik burada keldik Kırım'a. Kırım'da babam başta gitti. Ular Simferopol'de toplaşkan ediler. Gitken adamlarla beraber. Onların hepsini alıp hapsке kapadılar. Surgun ettiler. Bizleri de o vakti babam товарный поезд, көмір ташыған тренде Чеченеге, Дагестанға, çünkü манда анамның қардашы yaşайды. Çıkanda kapın barıp tapa olarını, qara olup neden товарный vagondan son qaqa kapını da tizem çıkan.
бір şey айтмай, алана ките бара Дагестан отмекін шығара, пенарын шығара, бұл тіленжі деп. Чүнкі манда тіленжілер жоқ еді. Бере бабама. Бабам айты, Анифе тезем, йықылып есін жоя. Чүнкі манда Дагестанда Анифе деп бір кімсе демейді оға. Башқа түрлі... Башқа дінен. Сон бұзын да таптылар, білмеймін, біз анда келдік. 4 yıl анда отырдық. 4 yıl. 4 yıl. Сон бірда да бабам келді Қырымға. Кене олмады, бұзын шығардылар, Тамань деген ерге түштік. Ана сонқы енді Қырымға 88-де келдік. Бабам енді 87-де ана сообщение ТАСС бар еді, бекім Evet. в 87 году. Это была последняя капля, бабам даянамады. Чүнкім ондан evvel обыскалар бар еді, мені келіп алып кетеділер. Бабам өзі рахметлі пек қиын яшайыш кечірді. Оксыз бала қалды. Түрмелерде пек қиналып, білмеймін, қачыншы сене Өзбекстанда келе, анда анамнен көрішелер олар, анда хоранта құралар. Orada evleniyorlar, Özbekistan'da. Aslında babanız milli harekette pek faal iştirakçı edi. Evet, siz білесің, вот я проводила аналитику. Беговаттақ миллет, жемат, Қырым татарлар. Олар бомбашқа олдылар, чүнкім Беговат, Черчик, анда чүшкен Қырым татарлар пек высокая смертность была среди вот этих районов. Потому что там завод, цементный, адамлар ачтан да өледі. Вефат еткен адамлар пек çox insan. И вот этот вот процент дал больше, наверное, патриотизма, я не знаю. Беговат был самый такой легкий на подъем, и вот все такие патриоты оттуда. Я уехала оттуда, все равно остался патриотизм. Я помню, анда кечкен митингілер ақылында хатырлайым. Аледа көзім өгінде инде рахметлі Эльдар аға Шабанов, как он выступал, и адамлар оны алқа алып, янына жібермейіп нелерін. Он был великим оратором. Koruyucuları, koruyucular. Сетумер Эмин был, да, бар еді. Бізде пек çox топлашулар кечейді. Білесіз, мен білмеймін, Аллах Тағала мені içime бір дұйғы қойды, мен дуям. Бабам отыртайды, мен екінші қатта отырайдық. Сен қызым бақ, білмеген, танымаған адамларын кесе, маға хабер ет. Анда топеде топлашу кече, Қырымыншын лаф етелер, нетелер. А мен таныйдым ау адамларын. Чекистов в советское время было очень легко распознать даже ребенку. И келіп сұрайдылар, где живет Сетумер Карашаев? Он там живет, дедом. А какая квартира? Я точно не знаю, дедом, но кірейдім қоншыға и бірінші қаттан чан қақайдым неге по батарее. А система же одна батарея. Все, и анда... Эштіле, только я тан-тан, ритм у нас был. И сон бабам уже bildi, что келді bir gerekmegen insan. Ama sevgili dostlar, burasında bir şey var, bakınız, dikkat etiniz. Genç kız ama işte babasının yardımcısı, babasının yolunda. Bir de ne var? Orada aslında o toplaşu, o oturuşlarda insan için, hayat için, dünya için, Kırımımız için, insaniyet için yarama hiçbir şey yok idi. Bir tek milletin derdi işte adalet yerini bulsun ve Kırımımıza kaytayık. Evet, Birlik beraberliğimiz olsun. Buydu yani derdi. Başka bir şey yok idi yani. Нет, это было время петиционного характера, обращений, писем, чтобы verнули народ на родину. İşte onu diyor işte. Tek bu yani. Derdimiz tekrar vatana kaytmak. Gene özümüzü aklamak yani. Evet, adaletsizlik oldu diye. Bunu ailece bütün halkımız dinlemesi gerek ve bundan bir şey çıkarması gerek kendine. Bunu boştan boş böyle aytmayın. Ava Hanım, esas arzunuz ne edi? Vatanға avdet olup nasıl özünüzün koruyediniz? Kırımға koçuşunuz? Біріншіден бірінші, мені арзум Қырымға көчмек еді.
сіз білесіз, анам менен ұйықтап боламайды, ефа қылғанда. Мен тек бабаммен ята едім. Бабамның көкісінде ойнайдым. Бабам «Голос Америки» деген еді, о вақты BBC передачаларын. Мен ойнайдым. Соны айта, не чызасын, я қызым көкісінде. Мен деймін, burası Бахчисарай, burası Корбек. И так. Қырымның картасында. Бабаңыздың көксінде Қырым хаritасы sanki. O birinci arzum edi, ikinci arzum пек авесет едем пианино çalmağa. Настолько мне хотелось играть, вы даже не представляете. Во мне, наверное, умер композитор. Сон, ну, пианино аламадылар маға. O vaxtı evxar edік. Ағама, Рустем ағама алдылар аккордеон. Енді аккордеон чала, маға айтам, біз мұсафірлікке кетежеміз. Мен аккордеон аларым, кетерім, а сен өзің пианинаңен евде отыраcaksın. Tamam, pianinodan işim bitti. Vazgeçtiniz pianinodan. Vazgeçtiniz. Oyunğa vuruldum. Aha. То есть вот все хореография. O her vakit sizinle. Evet. Yanınızda. Baksın meseleye baksın. Ana oynay geldim işte. Maşallah. Babam anlamaydı. Meni Зенатым, қызым, мен anlamayım. Nasıl olup sen barıp oynayıp gelesin de aylık getiresin deydi. Bu iki arzum bir tanesi oldu. Bir tanesi bir kereden olmadı. Şimdi Kırım'a iki kere tırıştık koçup kemege, avdet olmağa olmadı. Biz soңғы yaşagan yerimiz Тамань Краснодарского края еді. Анда мектепін биtirdim. Анда кеттім Краснодарға оқыма. Я закончила академический не крымско-татарский, а институт культуры. При нем был культпросвет, группа культпросвет работников, хореографию. Я закончила и начинала танцевать в ансамбле «Кубанка». Oradan başladınız. Да, это Краснодар, это Кубань, это сейчас уже по-другому трактуют. А тогда это было как столица Кубани, и я танцевала там. Когда закончила, я вернулась в Тамань и работала балетмейстером в Доме культуры «Юность». Я создала группу, но крымско-татарские танцы ставить не разрешали. O vaxtlar. O vaxtlarda pek zor edi. Ну, эпір менде бар еді. Балалар, армиядан қайтып келген сойлар, группа у меня была взрослая. Aveskar insanlar var еді, огренмес деген сөйлер. Білесің, о вақты мен 7-ші сыныфта оқыған инсан, бала яздым еркезге мектепчиклерін, такие треугольнички. И такое это было воззвание, что мы вернемся на родину, что Крым будет все равно, что это наша родина. Да, мы вернемся туда. И всем бросила, кроме себя. Анау мектеплерін алған инсандар епсі бабама келділер. Чүнкі, баба там тоже вот как бы топайды милетін. И сетумер біз бөлеші алдық, сен алмадың. Babam bir şey bilmeyi baka. Mektuplar. Mektup da herkes aldı, babam almadı. Olacak şey de gül. Birinci mektup oğa gelmek gerek edi. Men akılım kesmedi o vakti. Меня вычислили быстро, конечно. Нашли эти треугольники, которые я не отправляла и прочее. Babam pek soktum. Нам da kafanda tutar bir şeyin dedi. Бөлешелер yapmadı. А я вела дневник тогда, и все свои эмоции, все вот услышали информацию. Aslında ya, balanın niyeti, isteği, arzusu. Айтмаңыз, білмеймін. Халқының бірлештіртмек істедіңіз уақыт. Evet. Son хореографический. Son мен кеттім оқымаға, енді мектепін битердім, кеттім оқымаға, битердім, кірдім Краснодарға. Институт культуры, при нем было культпросвет училище, это специальности, оно хореография, как называется, группа хореографическая. Вот там я закончила и вернулась, работала в ДК «Юность» в Тамани балетмейстером. Я набрала всех крымских татар. У меня были и не крымские татары, которые хотели танцевать. Ана уларга ойнарын наз огретейдім, анам көстерейді. Анама битам тариф етейді. Я применила вот эти танцы, вот сейчас применяю, и, читая историю или какие-то произведения, андан тапып, потому что сложности есть в своей работе. Мне хочется показать, например, Манжур Хайтармасы бар. Я показываю, как
крымские татары, которые эмигрировали еще в 1783 году, как они сейчас танцуют. Это тоже крымские татары. Ну, то есть вот показываю, немножко отличается хореография. Тойлар да кореец, Да. да? Да. Ну вот, и в 1987 году, когда вышло сообщение ТАСС, мы очень много писали, я писала, чтобы прислали к нам ансамбль Хайтарма. Милет пек чохолды в Краснодарском крае. Причем так, Таманға келді, какой-то процент прописали, Капатайдлер, следующий, дальше. И вот так до Краснодара Бутун халкан дағыттылар. Да, текаран рассеивали. И вот мы просили, чтобы прислали к нам ансамбль Хайтарма. Не прислали. А после сообщения ТАСС приехал к нам Хайтарма. Инанмасыз мен бірінші концерт, 30 yaşında едім, Зияде. Это первый концерт, который я видела. Мен Өзбекстанға барып келедім, но не Хайтарманы раскеме едім. Я бір жерде гастрольда жоқ еділер. Сон мен пик ағладым. Мен, вот настолько у меня было, вот я сейчас понимаю, что это была истерика. Я боялась, весь ансамбль, взрослые ребята сидят, и я думаю, сейчас, если Хайтарма танцует не так, как мы танцуем, это мне просто позор. Как я учу их танцевать, и не тому, что нужно. И так, Аглаем, о, Гасма, Аллаха шкур бар, Падыбас есть у нас. То есть я искала все движения, а движения я брала из музыки. Eksikimiz var mı deyip onu şey yapmayın. Нет, а вдруг это не татарское движение? Doğru değil. Вот я бы вам сейчас показала разницу. Падыбаски есть и в Украине, и в русских танцах, и татарских, и Кавказ. Они делают резко. То есть одно и то же движение, но характерно исполняется. Onun için ben korktum, что вот я вдруг я покажу. Ama baktınız ki doğru eken. Да, doğru eken. Allah'a şükür. Ava Hanım Kırım anasın geldi ve özünü vatana nasıl adadı? Білесің, соңғы yıllar рахметли бабам айтқан енді, yaşamasam içomadım, өлсем Крымда, қызым. Он ни один день без вспоминаний Крыма не проводил. Он дышал этим, он думал об этом. И пек жүрегіме тесір етті ол лафлар. И мен башладым әзірленмеге Крымға. Ну, бабама қысмет олмады. 87-де указдан соң жүрегі даянамады. Allah rahmet eylesin. 88-де мен хорамтамнен, анамнен, чүнкім бабамны ечтірамадым, ичомадым, анамны алып кетейім деп келдік. Eski Kırım'da ev kıdıramaz o vakti anda mülkün edi. Bütün millet anda kiteydi. Çünkü yazaydılar, evler satılaydılar. Evler çok pahalı. Bizim küçüğümüz yok edi. Son anama telefon açtım. Ana taptık ev. Ma bir kapık dedi anam. Oturdum kaldım. Nazolu bir kapık bütün millet. Men de uların basa oynatam. Daha işe kirmedim. Ev tapmadım. Ama ağamdan kelem toplanan millet başladı. Oyun grupa уже başladı kurdum. Anama bir kapık. Men deyim, ne için ana öyle aytasız? Бақшысарай olmadım, mağa bir kapık dedi. Kırım'ın kucaklap aldım. Evin Бақшысарайдан алдық. Grupam eski Kırım'da edi. Yazıldım, men ақайым, сервер неде Первомай eski Kırım'ın yanında Бақшысарайда ev алдық. Anamın Бақшысарайға кетірдім. Мен деймін, ана evіңізін тапмадым. Бағышларсыз мені, жоқтыр evіңіз. Енді автобустан Бақшысарайға кірдік, Ескішehirге. Анам бір қычырда автобус халқы шашмалады. Мына мені евім деп. Вот вы представляете? Я благодарна судьбе, что я все-таки получилось у меня привести ее. Да, анамны евін сатып аламадым. Башқа евін сатып алдық. Ну вот Бақшысарайда анам 96 сенесі өлді. Шынды келгенде мұнда серверге сөз бердім. Политикамен уğraşmayacağım. Тек мына культурный меселелерін бақачам дедім. Şimdi 13 октябрьде келдік. Söz бердім тек культур işlerini бақмаға. Екінші арзуым ақайма. 18 октябрьде митинг oldu. Это в 21 году Ленин подписал декрет об автономии. Мен деймін, как просто крымские татары пойдем, айжур барайық деді, келдік. Ну, и бет анда келген соң даянамадым, бір-екі сөз айттым.
И экинчи күн келип алып кеттилер мени. Суд яптылар. Ана ондан башлады. Вот жемата мени бир кереден билди. Инициативник olarak. Сон ОКНД деген группа была у нас. Организация Крымско-татарского национального движения. Все инициативники вошли. Мен башкан едим Бахчисарайского района. Председатель ОКНД Бахчисарайского района. Ondan sonra kurultay kurduk. Beraber oynay milli hareketin. Paralel ikisini de. Paralel. Evet. Siyasetin Çırakçısı oldunuz. Milli Hareket'in ya da. Evet. Babanızın işinizin devam ettiniz. Evet. Аву Ханум я знаком с 90-х годов, когда началось массовое переселение крымских татар в Крым. Познакомились, и потом мне удалось такая честь работать с ней вместе в Дом культуры. Она руководитель танцевального коллектива, а я музыкального ансамбля «Хан-Сарай». И вот мы в содружестве принимаем участие на многих концертах. Всегда есть, если обратиться за теплым словом, советом, всегда она именно может оказать всегда морально в нужном русле, подсказать, что нужно сделать, как сделать. Она настоящая, открытая, в ней нет притворства, она всегда прямая во всем. В жизни, в отношении к людям, в творчестве, с коллегами. Это прямой, открытый, настоящий человек. Человек, который талантлив во всем. О ней можно сказать, что талантливый человек талантлив во всем. Она талантливо живет, она талантливо любит, она талантливо творит, она талантливо общается с людьми. Она даже подает себя талантливо. Это человек, который бесконечно любит свою культуру, культуру своего народа, бесконечно может говорить об истории культуры крымско-татарского народа. Это очень важно сегодня. Это человек, который свой талант не пустил по коммерческой стезе, а отдал его безвозмездно будущим поколениям и продолжает это делать по сегодняшний день. С Авой Сейтумировной мы знакомы очень давно, это уже более 20 лет. Но это, наверное, первый человек, который создал здесь у нас в Бахчисарае первый ансамбль крымско-татарского танца. И благодаря ей мы вот первый раз познакомились именно с этим искусством. Человек интереснейший, вообще с такой богатой фантазией, человек с таким богатым творческим потенциалом, что с ней никогда не скучно. Очень хорошее чувство юмора у Авы Сейтумировны, она может рассмешить, может насмешить. И, знаете, может правду сказать в глаза. Вот когда ты что-нибудь делаешь не так, когда мы же не все делаем хорошие поступки, она может открыто сказать, что нет, дорогая, ты не права. Авдет ансамбльге 3 ел девамында катнайым, чоқ ишлерге бақмадан әрбір репетицияға келмеге тырышам. Біздің милли ойынларымыз, йырларымыз маңа бір илхам бере, ве яқшы кейфінен бүтін күнімні толдыра. Ава Ожама мен çok teşekkür bildirем o bizim urf adetlerimizni saqlagani uchun, bizga öyle bir tecrübe bergani uchun çok sağ olun aytam. Bugünkü günde sizin ansambliniz, Avdet ansambli ne işler yapasınız, nasıl planlarınız var? Білесің, біздің Дом культурамыздың 2 ел версі қапатқан еділер. Шындан да тамыр ремонт yapıla. Bu yıl yılın sonuna bitirecekler Allah kısmet etse. Gelecek yıla у меня юбилей, круглые даты везде. И ансамблю, и 45 лет в культуре, как работаю, и мне. Балабан bir konsertin endi başladım hazırlamaya. Hazırlaysınız ya. Maşallah, Allah kolay getirsin. Aytdım ki men bir duygu var içimde, men duyam. Вот Королек, птичка певчая. Фильм бақандырсыз. Herkes bilir. Егер менден сұраған olsalar, не бегендің o filmде? Бірінші суалге мен айтар едім музыка. O muzika meni çok rahatsız ediyordu. Ben onu dinley. Bunun için beni koymay. Вот вы понимаете, это беда, наверное, хореографа. Просто едешь, слышишь музыку и начинаешь все переложить на хореографию. Вот, а это вот... Oyun koreesiz muzikаны eshitib. Şimdi
балаларға айтам, мен сізге бір ойын қояйын. А олар маған айтады, а как вы, если примерно ваши принципы? Что же тек татар ойындары қоясыз, а вы же турк. Мен деймін, в любом правиле есть исключение. Вот жүрегім чеке, я пачам. Burada отырдым деймін, тоқтап, мында бір ши бар. Башладым қыдырмаға, башладым оқымаға, интернетте все доступно. Аллах. Композитор, крымский татарин, Эсин Эгин, из тех, которые ушли, вот когда были массовые миграции. Это музыка, ностальгия по родине. Она так и называется у него, блоком она идет. Слушайте, я вот, когда я об этом узнала, у меня мурашки по телу. И вот сейчас я готовлю вот этот номер. Причем, конечно, это будет стилизованный костюм, потому что такой вот народный крымско-татарский не оденешь. Вообще можно было бы сделать деми-классику. И чтобы показать многогранность и красоту нашего Крыма, мне хотелось бы им дать, может быть, марамара. Ну вот у меня все вот это вот в работе. Bizim subjetimiz sonuna yetiyor. Ava Hanım, siyaset insan olarak ve medeniyetimizden uğraşan insan olarak bizim halkımızga nasıl tavsiyeler bekim aytabilirsiniz? Buyurunuz. Біріншіден, мүмкін olsa, мен сізге çok teşekkür etmek isteyeyim sizin programınızga. Çünkü yapkan işiniz pek çok doğru sayam, hem de güzel. Siz bana sual koydunuz, arzuların nedir? Milletin arzuları olmasa, millet olmaz. Elbette. Bizler, bilesizmi, öyle vaktler var edi. 3 saatin içinde Kırım'a kese tatar, 3 saatin içinde vakit berediler Kırım'ın taşlap gitmege. Allah'a şükür biz keldik, biz kayttık, biz oturamız, evler kurduk, biz yaxşı çalışkan insanlar, vatan sevgen milletimiz. Evet. Onun için men isteyim aytmağa, saygılı dostlar. Біріншіден, мilletimizin бөлмеңіз. Білесіз, мен вақыт, бір нені теразиге қоям. Mesela, мына Қырым, мына секталар біздің бүгінгі күнде пек çok din hakkında ayrılған нелер шықты. Sonki vaxtlar. Millet, ватан ağır çekmek gerek. Naz olup мүлкін Крымын ташлап кетмеге. У меня была возможность остаться Америкада, возможность была остаться Туркияда. Мен çok başka memleketlerге бардым. Но Крым кебек дүнияда жоқтыр ер. Пек sevem. Наверное, любовь моя родилась до меня еще. Maşallah. Çok sağ olun. Teşekkürler. Tek arzum vatan programımız sonuna yetti. Bizlerge koşulğanız için çok sağ olunuz. Gelecek yayınımızga kadar sağlıkla kalınız. Evet, ben de sevgili dostlar sizinle sağlıklaşacağım. Güzel bir hayat, yani ablamızın böyle dolu hayatıyla tanıştık. Ama bu her bir sayfa, hayat sayfası bize büyük bir örnek olması gerek. Onun için sevgili dostlar, her şeyden bir derler ya, kıssadan hisse al. Bu hisseleri almak gerekmez. İnşallah ileride bizi çok güzel ve parlak hayat bekliyor. Bu niyetlerine, bu duygularla gelecek programlarda görüşmek üzere.